Banang penlong susu ia katanya malas naik ke senong ke bakhoj ke basuba, kamtam bagadan gayo malas naik ke bagi pajak katanya ke jupoi ban wan tit wan pen, bat ban wan di jeng di, bat ru ban kamai ke ji ha kene gayo ke badan ha ketika senong malas naik. Mentah kesengi UMDC katanya ubah Charles Marngar, ulwan ban kap ribon kum gadak jong jingpli ya kene kapan kana pajba, ha ketika senong, ya kebal sena ha ke jinglut ke ba arlak 10,000 teka, ya kebal ajing rap daga Swachh Bharat Mission, nak banta usnam 8,000 arpaway arpawar. Kebalong ru hapo ke jingpet jingkmi jong ubah Garland Dingsun ubri blok koordinator. La yadon lang ubah job linsten ubri orang ba senong jong ke senong maulas nai, nang ta ki isi member jong ke senong, ki long kemi bat kiwei. Habai jingkeren haswa ban kap yaw ribon kum kadak jong jingpli utew MDC ulebu ia ke jingkentu ya baro ban lekhoj ia kene ke pankhana kebalong na kementa ke jingbit jingbiang bat ke jingkhoj jing suba jong ke senong kathau. Ha kene ke pankhana pajba labu ia ke jekalet jong ke senrang syakawai kaliang bat ke jekalet jong ki kenthei syakawai pat kaliang. Ngidon hang ni ini ke public toilet mo kapan kana pajba ke balai dak Swachh Bharat Mission ni sukumen ba madag sengi ngi ikumne bela pendap ya ka tolong ibu internet bat maduk madag sengi layo ban pendon kam ya ka ke kene gopor kum kadak jong ke jingpli ya kene kapan kana an audio new ribbon bat ke banang or ribbon fin sai ke jing tap tilang war khoj kum kadak jong ke jingkumen bangi yo kene pan kana ke kene gopor nga ini outlang bagi Pak Sun mo ibade koordinator jongi pli kene ke panjana batlah dah la pli ma ini juga oh dia mo Kapsang, haka arterik jong Oktober jong kesem arja kapsang. Kejing temui galong banora, ya kejing kuj kejing subah hakari India hebar boy. Ke target imat lah dengan bekala kemudian adu arjar apusan ke second phase mah. Adu arjar apusan lah kemudian noru imat prapu kendai poin kendai million di panjana apori India. Di banora ya kejing kuj kejing subah. Hadi senong kita tahu jong. Di galong kebadan kam hadu kata. Ke ngashim ye ke Kabul hakene ke por tidak mapigi village organization banyak trai bah ban putut senong tau nasu sarong ba nak konsumsi ke jongi nak mau hati konsumsi kadon ke senong ke bukut tam hari ban kut tam libi he senong di baro gi longjing ya ker gi dagasi libi he senong gi lap repi emsla ra surok kut gi senong gi tau em gitu gi mau soruh tu senong gi ger gi dak sik balik gi kajing internet ke senong ga tau bat yo gi ya kanam ke senong ga bukut tam hari bat men ha ni ha program ke bala pelong da gari boy tourism ru kila yo awat biang season bagi de gi senong ga bukut tam hari de ke senong mau lasnai ke senong ga bahe ke badan ga hani em keju so tu ga ba kabik masuk ban lek Dia Henry, daga jingdan jong pigi village organization, ya kermen ba, inla banora, ya kejengkut kejeng subang.